Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19-25-31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yareze mu rwego mpanabyaha amasosiyete akorana n'ikigo cy'ikoranabuhanga cya Apple gikora telefone za iPhone, yashinja gucuruza amabuye y'agaciro avuye mu turere tw'icyo gihugu turimo imirwano. Mu Burundi, inama nkuru y'igihugu higenga itangazamakuru CNC iravuga ko yatangiye gukurikiza urwandiko rw'ingingo zizagenga abanyamakuru mu gihe cy'amatora y'umwaka utaha. Mu byo biyemeje harimo ko bazotanga amakuru atohoje neza kandi atawegamiye imbere mu matora n'inyuma y'amatora. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwakomeje kumva abatanga buhamya bashinja Jean Paul Micomyiza uregwa ibyaha bya jenoside. Tubafitiye n'ikinamico urunana. Mwiriwe mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa kabiri, turi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12. Ano makuru reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Inzego zishinzwe ubutasi za Ukraine ziravuga ko arizo ziri inyuma y'igisasu cya Turkiye i Moscow kigahitana umujenerali w'Umurusiya. Umwe mu bakorera izo nzego yavuze ko Lieutenant General Igor Kirillov wari umuyobozi w'umutwe w'ingabo z'Uburusiya zikoresha intwaro z'uburozi yari umuntu washakishwa cyane ngo nazo mu buryo bwemewe n'amategeko. Ukraine n'ibihugu bicudikanye byo mu burengerazuba bw'isi byashinjaga uyu mujenerali ibyaha byo mu ntambara akoresheje intwaro z'uburozi muri Ukraine. Iba ariko Uburusiya burabihakana. Ibiro by'umukuru w'Uburusiya byise igitero cy'uyu munsi gikorwa cy'iterabwoba kandi ngo Uburusiya buzihorera. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe hasigaye amezi 4 gusanga mu Burundi hatangire amatora atandukanye, inama nkuru ijejwe gukurikirana ibijyanye no kumenyesha amakuru muri iki gihugu CNC ivuga ko yatangiye gukurikiza urwandiko rw'ingingo zigenga abamenyesha amakuru mu gihe cy'amatora. Mu kiganiro y'abamenyesha amakuru kuri wa kabiri, Esperance Ndayizeye arongoye CNC yavuze ko urwandiko rwumvikanwe ko n'impande zose harimo abasurikira ibimenyesha amakuru. Nk'uko bigaragara mu nyigo zimwe rero, zimwe muri urwo rwandiko abamenyesha amakuru ntibarekuriwe gutangaza ibyavuye mu matora batarahabwa uburenganzira n'inzego zibijejwe. N'inkuru y'umunyamakuru Gildas Gihundimpundu i Bujumbura. Urwandiko inama nkuru iraba ibijanye no kumenyesha amakuru CNC yashize ahabona kugira ruzogenga abamenyesha amakuru mu gihe c'amatora rugizwe n'ingingo 20. Esperance Ndayizeye yarongoye CNC yavuze ko ibirurimwo byose vyumvikanywe mu nama yahuje uwo mugwi n'abarongoye ibimenyesha amakuru kwigenekerezo rya 9 ukwezi kwa 12 mu ntara ya Gitega. Ingingo y'icumi ivuga ko umumenyesha amakuru ategerezwa kwirinda gushikiriza ibiharuro vyavuye mu karere ariko arakurikirana imbere y'uko ahabwa uburenganzira n'inzego zijejwe amatora. Mu byo biyemeje harimo ko bazotanga amakuru atohoje neza kandi atawegamiye imbere mu matora n'inyuma y'amatora. Bakaba kandi bariyemeje ko batazotanga ibitigiri bivuye mu matora mu bice bazoba barimwo bataronse uruhusha rwo bari mu mugwi seni. Ivyo navyo akaba ari mu ntumbero yo kutajuragiza abene gihugu mu kubashikiriza ibiharuro bitaratomoka neza. Harabagiye bidoga ko izi ngingo ziburabuza ubwigenge bwo gukurikirana amatora nubwo gushikiriza ku mwanya ingene ariko aragenda. Hari n'ababona ko umugwi CNC usa n'uriko arakoresha igikenye, ariko Esperance Ndayizeye yaworongo yabandanya ashimangira ko vyumvikanywe ko n'impande zose. Ivyo nuguhakana ukuri kandi nibiri mu karangamutima ko kumenyesha amakuru. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru iramenyesheje kandi ko izo ngingo zitaje gusubirira amategeko ahasanzwe. Nk'itegeko rigenga abamenyesha amakuru n'andi mategeko y'igihugu bizoguma bikurikizwa nk'uko bigenda mu gihe gisanzwe.
nk'uko bigaragara mu ngingo y'amajana 239 y'itegeko rigenga amatora. Umuntu wese azotangaza ibiharuro vyerekeye amatora atarahabwa uruhusha n'inzego zibijejwe ashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka iva kuri 5 gushika kuri 10 hamwe n'amande ava ku bihumbi 800 gushika ku miliyoni 4. Amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine azoba kw'igenekerezo rya 5 ruheshi umwaka wa 2025. Ay'abakenguzamateka ategekanijwe kuwa 23 mukakaro, mu gihe y'abakuru b'imitumba n'abarongoye amakartiye azoba kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rirateganya ko miliyoni 1 y'abanyasiriya bari mu buhungiro bazaba batahutse mu gihugu cyabo mu mezi 6 ya mbere y'umwaka utaha, nyuma yaho Perezida Bashar al-Assad avaniwe ku butegetsi. Intambara hagati y'abanyagihugu yari imaze igihe kirekire, kimwe n'itoteza rishinjwa ubutegetsi bwa Assad byatumye abantu babarirwa muri za miliyoni bahungira mu mahanga mu myaka ishize. Umuyobozi w'ibikorwa bya HCR mu burasirazuba bwo hagati yavugiye mu nama i Geneve ko abantu babarirwa mu bihumbi nabo bahunze Syria muri kuno kwezi batinya inyeshyamba zigendera ku matwarakaze idini ya Isilamu zafashe ubutegetsi. Dusubire mu karere k'ibyaga bigari. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yareze mu rwego mpanabyaha amasosiyete akorana n'ikigo cy'ikoranabuhanga cya Apple kizwiho cyane gukora telefone za iPhone, yashinja gucuruza amabuye y'agaciro avuye mu turere turimo imirwano tw'icyo gihugu. Abayunganira mu mategeko bagiye mu nkiko mu Bufaransa no mu Bubiligi bashinja Apple ubufatanyacyaha mu byaha bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro igenzura bimwe mu birombe by'amabuye y'agaciro. Apple ivuga ko igenzura cyane abayiha ibyuma ikoresha, kandi ko iha inkunga y'amafaranga imiryango igerageza kunoza uburyo hamenyekana isoko y'amabuye y'agaciro. Ni inkuru ya Wiros umugezweho na Yvette Kabatesi. Uburasirazuba bwa Kongo bukungahaye ku mabuye y'agaciro, ndetse inyota isi afitiye yakomeje guteza intambara hashize imyaka myinshi. Hashizwemo imbaraga z'ubugenzuzi kugira ngo amabuye y'agaciro acukurwa n'abateza intambara atagera ku isoko, ariko imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ivuga ko ntacyo byamaze. Yemeza ko amabuye y'agaciro aturuka ku birombe byemewe nandi acukurwa n'imitwe yitwaje intwaro yoherezwa mu Rwanda agakoreshwa mu gukora za telefone cyangwa mudasobwa. Mu bihe byashize u Rwanda rwavugaga ko ikirego cya guverinoma ya Kongo ku kigo cya Apple ari kinamico, rwahakanye ko nta mabuye y'agaciro acukurwa mu buryo butemewe rugurisha kuri icyo kigo cy'ikoranabuhanga. Mukomeje kumva BBC gahuza imiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tujye mu nyanja y'Ubuhindi. Umudepite w'Umufaransa-kazi wo mu kirwa cya Mayotte kibasiwe n'inkubi ikomeye y'umuyaga mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko utujagari twinshi twasibanganyijwe n'uwo muyaga ndetse n'inkangu zatewe n'imvura yari iwuherekeje. Estelle Youssoufra aravuga ko afite ubwoba ko benshi mu bantu babarirwa mu bihumbi 100 babaga mu tujagari bashobora kuba barapfuye, abo bakaba barimo n'abimukira batagira ibyangombwa. Yabwiye BBC ko 90% by'amazu yo kuri iki kirwa yangiritse, kandi ko ibiribwa n'amazi ari bye cyane. Haravugwa ibikorwa by'ubusahuzi, kandi amasaha adasanzwe y'umukwabu wa nijoro aratangira gukurikizwa kuri wa kabiri muri gahunda yo gukumira ibyo bikorwa. Mu Rwanda, ubushinjacyaha mu rukiko rukuru bwareze umunyamakuru Theoneste Nsengimana ibyaha byo gutangaza ibihuha no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi. N'ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko byakorewe kuri televiziyo Umubavu ikorera kuri internet. Mu biganiro byavugiwemo amagambo anenga ubutegetsi bw'u Rwanda. Nsengimana aregwa hamwe n'abandi bantu 9 bivugwa ko bari mu itsinda ryihuguraga mu buryo bwo guhirika ubutegetsi hakoreshejwe inzira z'amahoro. Uregwa ntarahabwa umwanya wo kwisobanura, ariko ubwo yagezwaga bwa mbere imbere y'umucamanza yari hakanye ibyaha, avuga ko ibyakoze bitari bigamije inabi kandi ko abyemererwa n'umwuga we w'itangaza makuru. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa bari mu rukiko.
mu rukiko ubushinjacyaha bwavuze ko Nsengimana kimwe n'abandi 9 bari bagize itsinda ry'abagizi ba nabi bashamikiye ku ishyaka Darfa Umurinzi rya Victoire Ingabire ritemerewe gukorera ku mugaragaro. Abagize iri tsinda nk'uko bivugwa n'ubushinjacyaha ngo bafashwe bari mu mahugurwa y'uburyo ubutegetsi buhirikwa bitanyuze mu nzira y'intambara, ngo ni amahugurwa bahabwaga n'abanyamahanga hifashishijwe igitabo cyiswe Blueprint for Revolution cyanditswe n'umunyaserbia Sirja Popovic. Ikigo kikaba kirimo amayeri menshi abifuza kurwanya ubutegetsi biyambaza bitabaye ngombwa gufata intwaro. Ubushinjacyaha burega Nsengimana ko yifashishijwe n'itsinda atangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko kimwe mu biganiro yatambukije byarimo amakuru y'ibihuha ndetse anasebya ubutegetsi, ngo hari nk'aho umutumire yemeje ko umuhanzi Kizito Mihigo yishwe n'ubutegetsi, ngo hari n'aho ibiganiro bivuga ko hari abantu benshi bafunzwe bazira akarengane. Hagatangwa ingero nk'urwa Aimable Karasira, Yvonne Idamange ndetse na Deo Mushayidi. Ntabwo yahawe umwanya wo kwiregura uyu munsi, ariko ubwo yagezwaga bwa mbere mu rukiko Nsengimana yari yahakanye ibyo aregwa byose. Yavuze ko ntawe ahuriye n'umugambi wo guhirika ubutegetsi, ko ibiganiro bye byari mu burenganzira bw'umunyamakuru, kandi ko impaka zashoboraga kuvuka zari gukemurirwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenga RMC. Madame Victoire Ingabire, umukuru wa Darfa Umurinzi, nawe avuga kenshi muri uru rubanza nk'uri ku isonga y'uyu mugambi wo kugirira nabi ubutegetsi. Gusa we ntagaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha. Muri rusange iri tsinda riregwa rigizwe n'abantu 10 barimo abagore 2. Cyakora ubushinjacyaha bukavuga ko umwe mu bagore yatorotse ubutabera. Urubanza ruzakomeza ku munsi w'ejo. Tugume mu Rwanda ku makuru y'imanza. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwakomeje kumva abatangabuhamya bashinja Micomyiza Jean Paul uregwaho ibyaha bya jenoside. Abatangabuhamya babwiye urukiko ko babonye Micomyiza mu bitero byahigaga abatutsi muri kaminuza y'u Rwanda n'ahandi mu mujyi wa Butare witwa umujyi wa Huye. Micomyiza Jean Paul yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Suède mu mwaka wa 2022 kwaburanishwe ku byaha bya jenoside n'ibyaha we aburana ahakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yari mu rukiko adutegurira inkuru ikurikira. Mu rubanza rw'uyu munsi abatangabuhamya bashinje Micomyiza kugira uruhare muri jenoside mu mujyi wa Butare. Kalisa Eric wasabye gutanga ubuhamya bwe imbona nkubone mu rukiko, avuga ko yabikoreye kugira ngo abonane amaso ku yandi na Micomyiza. Avuga ko Micomyiza bari baturanye icyarwa. Kalisa abwira urukiko ko nubwo yabaga i Kigali jenoside igitangira yaje guhungira Butare. Micomyiza agaba igitero mu rugo umutangabuhamya yabagamo. Ati yazanye na data wacu Rutembeza batwara umugabo wa Masenge Theotime n'abana be 2 kandi ntibagarutse. Abwira urukiko ko yinginze Micomyiza kureka ibyo gutwara abo bantu. Undi amusubiza agira ati n'Imana abatutsi yabavanyeho amaboko. Mu buhamya Kalisa Eric yatanze mu iperereza yavuze ko Micomyiza agenda imitego ndetse akavuga uburimi. Mu rukiko Micomyiza abaza umutangabuhamya niba koko ariko bimeze. Ahaguruka ku ntebe atambuka imbere y'umutangabuhamya n'inteko iburanisha abaza ati koko ngenda imitego? Umutangabuhamya ati yego. Ati mvuga uburimi? Umutangabuhamya ati rwose. Kalisa Eric avuga ko nawe yagiye kuri bariyeri ariko ko atari intera hamwe kandi ko yari yemerewe kujya aho ashaka hose ngo kuko ari umuhutu. Micomyiza Jean Paul mbere ya jenoside yigaga muri kaminuza y'u Rwanda. Muri uru rubanza yashinjwe kuba muri komite yo mu bihe bidasanzwe, ngo yari ishinzwe kujonjora no kumenya abatutsi bagombaga kwicwa. Undi mutangabuhamya we utashatse kugaragara mu rukiko kandi ijwi rye rigahindurwa yabwiye urukiko ko yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda nubwo ngo atiganaga na Micomyiza. Gusa avuga ko Micomyiza yarazwi cyane ngo kuko yakinaga volleyball, ariko ko batunguwe no kubona muri jenoside aza mu gitero cyishe kandi kigatwara bamwe mu bigaga muri kaminuza. Ni mu gihe undi mutangabuhamya nawe wahinduriwe ijwi yavuze ko yiboneye Micomyiza mu gitero cyari mu ishyamba rya kaminuza kigatwara abakobwa bagera kuri 5. Urubanza ruracyakomeje. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Tugeze ku isaha ya saa 12:44 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC hano i Londres ni saa 10:44 n'amasegonda 5. No mwanya w'ikinamico Urunana. Urunana rusobetse imisango ya
Nyiramariza azindukiye kwa Nadina. Aragenzwa n'amahoro se? Anyise we noneho akanyamuneza ni kose. N'urunana. ariko nye karame mama. umva ntabwo ari ibyo ahubwo ugomba kuba warose ma ni inzozi rwose. Mama rwose uzi ko nanjye akimara kubibwira nageze ngo ndarota mama. ahubwo ko kirisi yabikubwiye arashaka gufata irembo. Ubuse uragira ngo mbigusubiriremo inshuro Mana zingahe koko yanjye mama? we mana yanjye mana we ndagushima mana. mwana wa nshakira amazi nitere maze kwereke. Ngaho re ugiye gukora iki se mama? ngiye guhita njya ku kiliziya mpfukame nshimira Imana kubera ko yumvise amasengesho yanjye. Cyakora wa mugani birakwiye mama. ahubwo ndaza gusaba padiri muri iyi minsi maze adutegurire misa yihariye. Ibyo byo rwose n'iby'iyo misa tuzayisabe mama. niko se nyabo Karame. ibyo gufata irembo ubwo tugiye kubyitegura dute rero? Mbese iby'imyiteguro yimbitse waretse Kirisi akabanza akaduha itariki yo gufata irembo mama. uratekereza ko ashobora kwisubiraho? Oya da None se. ndabyizeye ntiyakwisubiraho rwose. ahubwo icyitonderwa rero nyesi ibi bintu bigomba gukorwa mu ibanga rikomeye. Irembo rifatwa mu ibanga se mama? cyane rwose rego umenye ko ufite abanzi muko. Ubwo se byakorwa mu ibanga gute rero? umva tugomba gutumira abo mu muryango wacu wenda n'inshuti zacu za hafi gusa za hafi cyane ariko. Wase muri abo bose haburamo umuntu utanga amakuru mama. ngaho tangira ubyasasere maze bipfe. ubwo sore n'uramuzi? Yewe uriya mugore we ntiyoroshye ibye rwose umva mureke. uzaba umwasama rero maze ugenda uvuga ngo bagiye gufata irembo bagiye gufata irembo nibwo uzamenya uwo ari we sha. ahubwo se niba mwaravuganye ibyo gufata irembo ntabwo mwaba mwaravuganye n'izindi gahunda za nyuma yaho? Izihe gahunda se mama? mbese ngo akubwire gusaba no gukwa byo ni ryari? gusezerana mu murenge se byo no kwa padiri? ariko wowe ndenda kunguriraho urugidi. kingura mugore wiki kingura nakugendereye. ego mana ese ni wowe? ni njyewe nyine. umva sindi umuyaya wawe nta nubwo norora imisega. itondera kunzikira umwana mu Nyiramari. mujyana umurere mu nzu ya se. yande ni ya se Stefano di niba ataranayiguze niwe uyikodesha. amakuru yose ndayafite. wabikubwiye yarakubeshye di. iyi nzu niyo nkodesherezwa n'ubuyobozi mu rwego gufasha umuturage utishoboye n'abadafite amacumbi. urabyumva neza? reka kujijisha di. ubu nkuzaniye umuhungu wawe nje no kukwihanangiriza na di. ubu sinaraye ku nkoni zawe. sinaraye ku nkoni za Stefano kubera wowe. ni njye wamutumye kukubita se? undi ninde? umva mvira mu rugo nk'amahoro ndeme ngahinjirire mu nzu nyabo. ubwo nyine Nyiramariza kubuje uburenganzira bwo kubana na so. ngo iki? n'ahandi kwa se noneho no kwa nyina urumva? nta soni urazana umwana ukamujugunya iwanjye warangiza ukanteza Stefano akamuza ku nkeke. wamviriye mu rugo koko? ndakuvira mu rugo si ikinzanye kirarangiye. ngo iki? ko umwana umuzanye ku ngufu umutejeje se ikindi ushaka ni igiki? nakubwiye ko nje kukwiyama hanyuma ukarogora Stefano kuko waramuroze. ngo iki? wamuroziwe ariko none wamuhaye inzaratsi di. ibintu akora ntibyakorwa n'umugabo muzima. iwe wamuhaye inzaratsi ngo ajye asahura buri kintu azana iwawe. Erega yakuguriye inzu ifite za sima n'amadirishya y'ibirahure none niyo ugaramyemo aguha amafaranga ubu urimo uracuruza ubucuruzi burahinda sinakubwira. oya nakora ndeka amagambo wa mugore. reka nkwereke sha. ego mana reka nkwereke. ndagusatura Nyiramari mvira mu nzu. urakoze kuza. dore hano natewe mu ntabare rwose ni mu ntabare pe uyu mugore yanzengere. niko Nyiramari uri mu biki kumba n'abateye urugo rwa Nadine? ni ishyano gusa. erega baramburuje ngo wateje intambara hano kwa Nadine. igisambo. Nyiramari sigaho ndakubujije. niko Sonori karame tubigenza dutego. nanjye byanyoye rwose papa miga.
ubu se dusibye migi wacu koko kujya ku gipimo uku kwezi? ariko ndumva tudakwiye kumusibya pe. Ni ukuri ntidukwiriye kureka kujyana umwana wacu ku mujyanama w'ubuzima gukurikirana imikurire ye. None se nyine tubigenze dute ko ari wowe wari usanzwe umujyanayo? Aha sha ejo utazasiba kariya karaka wabonye. Ikibazo nyine ndamutse nsibye kiriya kiraka cy'ejo nshobora gutakaza amahirwe yo gukomeza gukora. None se uragira ngo mbure amahirwe yo gukora akazi Kareme? Oya ahubwo se Kareme, ndakumva sha. hari ikindi gitekerezo ngize. Mbwira nguteze amatwi Honori. Ubundi kuki wowe utamujyanayo? Nkamujyana ku gipimo se? Ikibazo se kiri sinjya mbona n'abandi bagabo bamwe bajyana abana babo ku gipimo gukurikirana imikurire y'abana babo. Nyine nanjye ibyo simbyanze, ariko nanone ni ikibazo. Ikihe kibazo se? Nako rwose ibibazo n'ibibiri byatuma nanjye ntashobora kumujyana. Nyine nibi. Dore ikibazo cya mbere nagira. Reka nemera ko mujyanye wada. Hanyuma se naramuka ashonje ko nta mwonsa byagenda bite? Aho ho ndumva nta mpungenge Kareme. Icyambere mushobora kutazahatinda. None se harubwa yaba ari yagiye nyine waba bajyanye umwana we ntiyagomba kuba hari n'abandi babyeyi bazanye abana babo ku gipimo mama Miga? Nyine barahari ariko nabwo si ikibazo kuko namutegurira igikoma nyine ukaza kukimuha yashonje. Reka ibyo mbyemere. Hanyuma sera ngiye ku kazi ntabigenzane. Nagenda ntabasabye uruhushya? Hoya warubasaba. Ubwo uratekereza ko urwo ruhushya barumpa? Kuki se bataruguha? Bose si ababyeyi bayoboye ko umwana agomba kwitabwaho mu mikurire ye. Barabizi rwose ko buri mubyeyi aba agomba kujyana umwana we ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo akurikirane imikurire ye buri kwezi. Ubwo urumva babyemera? Babyemera nyine kuko waba wabateguje kare ukababwira ko uzajyana umwana wawe ku gipimo. Urumva se babyanga? Cyakora urampemukiye gusa mudugo. Umbujije kugera ku mugambi wanjye rwose. Sawa ujye wa Nyiramari. Jya mu rugo rwawe. Ariko ubwo uzi ibintu Nadine yankoreye Rufo. Oya niyo haba hari icyo yagukoreye nta burenganzira ufite bwo kumutera iwe. Ariko tekereza Rufo. Umugore yaragiye yica Stefano mu mutwe, amutwara ubwenge. None ubu yamuguriye inzu. Amuha n'amafaranga none umugore arimo aracuruza. Ubwo ayo mafaranga yose ntiyavuye mu mutungo w'urugo wakabaye ufasha abana banjye. Ugize uti Stefano yaguriye Nadine inzu? Atayimugurira se. Yarayimuguriye nyine. Icyo utareba ni Rufo. Uko twese tuzi Nadine yakura hehe iyo nzu? Iyo nzu yamugurira ahagana. Siriya yicayemo se. Mbere yabamo? Urisanze nawe ngiye kumusohoramo. Ni Stefano wayiguze ndabizi neza Rufo. Ariko Stefano aramemukira we bikandenga. Nyiramari wakubeshya cyo nindi? Mbabarade amakuru yose ndayafite. Yewe n'uwayampaye yambwiye ko yiboneye amasezerano y'ubuguri. Nyiramari reka ngusobanurire neza. Iriya nzu ntawe yiguriye Nadine. Kandi amakuru nyafite. Ariko mwabayemo. Ariko atega amatwi nkubwire uko bimeze. Ubwo ndabizi urashaka guhishira umugabo mugenzi wawe. Umva nkubwire. Iriya nzu Nadine arimo muri iki gihe. Niyo yakodesherezwa n'ubuyobozi bw'akagari bufatanyije n'ubuyobozi bw'umurenge. Ngweke? Ni ubuyobozi bwayi mukodeshereje. Ubuyobozi bukodeshereza Nadine sinzu bumuciki. Nyine ni muri gahunda yo gufasha abaturage bakennye badafite aho baba. Koko se? Niko bimeze. Ni muri gahunda ya leta yo gufasha abaturage batifashije. Kandi biri mu nshingano za leta kubafasha kubona icumbi. Ariko nabwo ubuyobozi ntibuzakomeza kumukodeshereza kuko hari igihe runaka ubwo bufasha bugomba guhagarara. Nibyo? Niyo mpamvu nyine ubuyobozi bushishikariza abahawe ubufasha nk'ubwo gukora ibishoboka byose bagakora kugira ngo biyongere ubushobozi bashobore kwibonera icumbi. Ariko ndumva ari n'igikorwa cyiza da. Leta ni umubyeyi rwose. Ngira ngo wenda niyo mpamvu wabonye Nadine arimo acuruza turiya tuntu ngo arebe ko igihe leta yihaye cyo kubimukodeshereza icumbi rikigera azaba afite ubushobozi bwo kwikodeshereza irye. Ubwo rero wimurenganya rwose ngo ni umugabo wawe wabikoze. Ndabyumvise. Ariko burya disi sori nari mwiza. Kubera icyo uvuze icyo Nyiramari. Si wowe wari warampaye ayo makuru se wa? Ngo iki? Ariko rwose abaturage mukwiye kujya mureka gukwirakwiza amakuru atariyo. Kandi namwe mujye mushishoza mureka gusamira hejuru amakuru ayo ariyo yose mutabanje gusobanuza. Warambiwe se ukwihangana ariko uko bigenze. None se nawe uje gushesha Budensiya? Nari nashyize amasaka hakare mbwira Karemera ngo aze kuyansera ndahanyura mvuye mu kazi ntwarifu
ubu rero narinje kuyafata. ahubwo se Karemera agiye hehe ngo aza guha ifu yawe cyangwa wasanga ataranayasya we? Ariko yaba mpemukiye ni ukuri. mbe Kareme Karame mabuje yewe waje ugatanga ifu y'abandi ko baje kuyireba. mbese waje gufata yafu yawe Budesiya? Iyi mpa ahubwo ngende niba bamaze gusya. narangije rwose. Kareme ndakumva. enda sinya n'aha ngaha rero natwe tugende. icyo nsinyira ni iki se kandi? nyine umubare w'amafaranga igenzura ryacu rigaragaje ko ariyo washyize kuri banki iki cyumweru. nta kibazo. Niba mugenda ntimunsige da. ahubwo se mabuje ndakumva kuko hari icyo nashakaga kubisabira. nizere ko udashaka gusaba avance dore nta mafaranga ahagije winjije muri iki cyumweru rwose Kareme. ntabwo ari avance da. none se nicyo ushaka kudusaba? ndagira ngo mumaga bushya rwose ejo nzaze ku kazi nyuma ya saa sita. ni ukuvuga ko mbere ya saa sita icyuma kizaba kidakora rero? ahubwo se uzaba wagiye? ndashaka kuzajyana umwana wanjye ku mujyanama w'ubuzima gukurikirana imikurire ye. ari wowe umwijyanira se? ni njye rwose uzamwitwarira. cyore nyina se yabaye iki? nyumvira sori n'ikibazo abajije di. ahubwo njye ndashaka gushima Karemera. umushimira iki? ni ukuri ndumva ari umugabo w'intangarugero pe, kuba ashobora gufata icyemezo cyo kwijyanira umwana gukurikirana imikurire ye. ariko rata hari abagabo batajya bikoza ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo kwita ku buzima bw'umwana ngo ni ibya nyina da. ntabwo ari ibyo ariko. uruhushya murarumpaye se? ariko se ubundi nye Karame mama ntabwo wabwiye musaza wawe iyo nkuru nziza? yewe nari ntarabimubwira. ntibikize ishyaka ndakumva. mushiki wawe nyesi bagiye kuza kumufatira irembo. ibyo se? anye Karame bosi agiye gutera intambwe we? Chris agiye kubishyira mu bikorwa cyangwa n'undi musore anye? oya ni Chris rwose. ubwo se urumva hari undi musore dukundana mutazi koko Shyaka? umuyobozi w'ikigo nderabuzima rero ni uwo nguwo niwe ugiye kuza gufata irembo. ni byiza vema. naringize impungenge kuko umunsi tuganira atambwiye umugeni we. nagize ngo n'undi pe. ahubwo se sheri ndakumva. titirere kuva cyagiye muhura ntacyo yari yongera kukubwira? oya ntacyo yambwiye. ariko hari ukuntu nisize nabonye yarifuza kuko twazashaka umwanya tukongera kuganira. ubwo wasanga aricyo yashakaga kukubwira rero Shyaka? byashoboka. nyine reka dukubite tubangura. nabatumye ahubwo twitegure rero icyo gikorwa cyo gufata irembo. ahubwo sanye Karame itariki ni iyi? mugani natubwire. Chris yifuzaga ko byazaba mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. ese ko ari vuba? murumva rero ko umukwe wacu ari umuntu ukomeye kandi birumvikana ko abantu bazaza kumufatira irembo ari abantu bakomeye b'abanyacyubahiro. ariko niyo bataba abanyacyubahiro bagomba kwitegurwa neza da. nibyo rwose. ngaho rero Shyaka. yego mama. ni wowe ugiye kuyobora inama rero. nta kibazo. yobora nyine ibintu byose ubishyire ku murongo. mbese tuzazimanira abandi, tuzazimanira icy'abashyitsi, tuzatumira abahe, mbese buri kintu cyose kijye ku murongo hakiri kare. uyu muryango ko winjiye muri gahunda z'ubukwe se ikibazo cy'amakuru bahishe Chris cyarakemutse? rero se we namenye iby'ubu bukwe azabyifata amate. ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 andi makuru tumvise kuri radio urayasanga ku rubuga rwacu rwa internet bbc gahuza.com muramukira